Lo mntwana ekuthiwa ubingelela Mpanza. Ngifunda iphepha la. Ubingelela oqale ukungena kulolu hlelo ngoApril usebenza noBK emsakazweni uKhozi FM. Hayi akangeze ukuphapha athi uzolwe labantu besifazana akayingenele nje emculweni kaMaskandi kodwa akangasho ukuthi uzolwe labantu besifazana. Thina sazi abadala abaculi besifazana kade bangena uthi ubona bengamelelekile. So ajwayele ukuthi kuqanjwa amanga kuthiwa abamelelekile amanga nje asihlaza lawo kunabaculi nje baningi lapha konobuse lapha imthente amantshitsha amhlophe wo5 roses baningi nje baningi akangezolento ngokungena nje insuku embili emsakazweni sefuna ukuzophapha usebenzisa umsakazo manje ukuthi akhuphuke akangazosiphaphela ke nje ilana akalinde kwayena nje nokupaqa nje lokho akwenza nje lapha yana kulolu hlelo hayi mina kuyangicika ngifuna uqamba futhi nje akumina ngedwa la besilalela nabo lolu hlelo uthanda ukuthi kusime la bingelela ngena nje kahle emculweni sizokusupporta ngoba umculo kaMaskandi siyawulalela sizokusupporta masizwe ingoma yakhe emnandi kodwa musu ukuqamba amanga nje usikhubhuzela amanga nje usitshela indaba zokuthi ungena emculweni kaMaskandi ngoba ubona besifazane bengamelelekile yeka amanga mntanami uyafika emsakazweni yeka amanga